se yamo akwa baby Adom TV Badwam Jumadi so yeda se papa pa na faseda no ma endpoint homeopathy clinic health tips na da wo ma na wochi mu so yenya kwanya ne Dr. Edu Herbal komonti yare bi e ha wadwe ne ye call endpoint a wo beboa ye woguso ye free prostate scanning no and a free female fertility scanning and so ekoso ewo endpoint homeopathy clinic hwehwe one more ewo Accra Sprinters ewo Shell signboard Kumase Kronoma Bohia ene Angel Educational Complex na ebo ho takrade Anaji Estate tema committee 22 Tachiman Hensa Eziama Enzema yare bia hawaje na ko endpoint obesho number no 0244 867068 0244-867068 and 0274-234321 0274-234321 now on the endpoint homeopathy clinic Eddie Enkomwa haya election headquarters akanefu anwoche na yekwa akoto aba sade ohun sade ye dwagu mu sa no mafide no nkoso ana ha eda no du ho a fisa bre ya ekọ memende ochena na woche ne ede enye afide no free ha no akomante ede be ma unsa de tie na afide de ya hyem kena akoya nim sen fie na ye twemu ti mafide ne na ha ye de analysis ni nyina nso ebe ma unsa de ekọ so 4 years ago 8 years ago ede na nipa gina so 8 years ago de to aba 4 years ago de no mo ye de pa na ye challenge nti Ghana for ebe hia nsakramu ana so be ma de wo so atena so ni nyina no ye bedi ho nkomo ewo election headquarters Kokomoti power nti kwaso amu afidie no enna ha na yakai wo se 1st December nso Nshoma season 7 no ye bepa ho entoma na fe ya onveli ye mofra no a ejina apre sa akensi no ti wo West Hills Mall ho na dwumadie no ebekoso nti edu ho a 4 pm na je say ya hyehye so da wo ho da do na dwumadie no ahye so ne no Edu Herbal Hospital ewo dendua yi mu yenua be ma Rex ana Rex Fort Saki ono ne kasa de ma Edu Herbal Hospital ewo ha ene eno bedum komo SM esi animu ha ene sede apomuden panso ono mo ye ewo Edu Herbal Hospital memo ache mu akwa be mena enya na bibia aboko de yemi de bibia aboko Dr. Edu Mohammed Yeah, Mohammed Edu. Sa, Dr. Edu Mohammed. Sa. Dog who ye dear. I say who no one can sound swatch it. Sa Edumedina Ados. I can also come baby more. Yaka Edu Herbal Hospital. Hospital be a no be one speciality, which was when we say the other call maternity. Yaka Edu Herbal Hospital. Dear him pa na pomudini na mo ye dear. Na dear ye de baho dear what dear. Yantwentwen na ase kura yetimi tunu te no e de he enwa no madam efia ansa be kasa na chia kese pa na nkoma ahwefo nyina nim se Adom de eduano pasa obia edi ne fidie eto Adom TV na saaso na chia kese so efi headquarters sanso efi doctor nankasa ba ahwefo nyina na eka yare bia san we diga aka ye say yare bia na say ba stroke ankasa obi be ka say ndwedwe an say bubu na Edu Herbal Hospital no bia ni emboshe obi bia ni emboshe ya gimu awards ye bagan ha no ya gimu awards West Africa ya je the whole Africa ya je stroke na ekesiden you say stroke bi wo ho no a che say sebe say e ban sa etumi esisa I say ahwia ya say ahwia egu hibaro ma na bisa no this are picking and as stage kwampa obi be so mini da so yin ide asa metwe miwo dabi mentwe wo edida so e ho ma oni Edu Herbal Hospital wodi weni ekire eye mankasi befi krom ho na bo hu ye sa so no ban kan ma doc official town stroke coffee BS stroke dem stroke debi bomodi abra ti se ka bebi a ye bon homodem pa and the stroke be ye te ama wow nti eno obore tofa e de ama wo no nti no na ne ye toso na ye hwe enfie dodo a modie se ayaresabia wo Ghana se ye professionally ye did 11 years okay na doctor nankasa de wa wo edwuma ni mache tam wo ya akola na the grandfather na bema
started say on the koi foam actually me say ye baby dronia adia so many years semi for many high about 30-40 years ago they started say ye tete no in 1991 now so be pay no onya esuan hu de e kan ti do ye ka kan ka office na afi about ankasa as Edu Herbal Hospital in 11 years ye the about protocol ye about twika se mbaka say do ba kwa na say yes so 11 years in profession and awards ayaje na nipa de say o ya de a ye de ye pia won si nipa food bia pa na ye de ye pia no it's 11 years ankasa in professional way na ye tum ya be na ye hwe nipa nso aba mo na so a motumi asa won yare na condition it say unu say obeti a 11 years ni unti Edu Herbal e ho asem bia yare bi obi ade bebe bia no ye de ye ma tonta wo hospital bia na say wo clinic na ko hu doctor bi en fa say sebe so wuti na ye wo ya nti wo kwa kaje ayarehwa wan hwe ne ya wuti na wo de kakaje ayarehwa no anya yefu yare ba be kan na ke bibia obi so wo kwa pa fa wo kwa wuti na wo kakaje ayarehwa no obetumi ahwa ama but other we be so comfort ba be chechech won ade but Edu Herbal Hospital obi yare bia wo de bebe bia no say stomach ulcer, hypertension, diabetes and fibroid bibia it we dey eyema obi no obetumi aka say wa ba Edu Herbal Hospital ama de yara ba ma yintumi ayede yan hwene da and I say bia de amene dru bi meduna kofa other complication bi ayede abada it because of that across board bia sonta obi mtumi etu kwan efi amanane eba hwe ye wonjum bia ya yeto say ade a abrofo ntumi anye no obibi ni ba ya wa yede ba it's just a simple I'm telling you the mystery today because secret hwe there's a man bi pa abrochi wana kasa na kodu so chi to no be recommend Edu Herbal Hospital doctor to the man say on fa embra Ghana mankesim befikum small place on fa embra no dey buy one hwe we did I mean some few days papa ni jana yaresa white person or white man and you who say aja abrofo ntuma ye no that's what about bibini ayedia and yin twa san dwuma ne e ma doctor do it say aja abrofo ntuma ye no bibini ni ba ya ye baba be ye ntinya de ayabi od bibia no senya it no and before call the man even before say obeba no ansa na ye de edro be count and say e bo hwe no e say they for medical laboratory e hwe the ehwehwe we nim say because we are ubetuma ka say we tina ya no na adibi na kofa ana ya bi na kotwe sa ya na aba they say me ehwehwe ni say no this we are problem e ho ansana ahwe na bibia ile akoso abo okay na ye hwe munro no ye natural bibidro ana sese na FDA nso agiatu FDA agiatu papa FDA agiatu papa and na bibidro ne de bia eye pure herbs okay bibidro because the be say Bible say engine nduaba no me fa na ha ne de it's simple na sama nyame aka Bible aka je sanity bibia eye bibidro kan no complication yem fa bibia fa ye ne enke kan okay ba yenhwe afie nche na akona wieye bibi sonko bai na yede ma ye patient de na ebi obi ednane de di kan ya wo hwe Edu Herbal Hospital de nti na wo so yare a oba Edu Herbal Hospital Madam Afia unu say and Friday nyame adum ya kwa ejuma so from Monday up to Friday I say car no kai udwan pa na be start o car be check your oil be check your nso ma hwe say bibia correct even your wiper cramp say what me so wiper hwe say wiper na correct and bibisa sa ni pedwan so eti nka ni papa yi mu anka ya ye dwuma sa du Friday ye ba ko weekend na nka ya ko hospital na ya ko ye doctor ya ko hwe ya wiedwe mu ansa na san so ya den esi we fu hwe na once ya ye ni pay die e hwe na ma ya bia ye abon ya na say atese ya pon din ho baby akaka ansa na ya ye ene be catch us say wiki anas wan kasa wo ho na won say wakon de esi so ye ya me kan fo baby ba ko pe na ye den amount but Edu Herbal Hospital you be sure come men twene ya bi embo na unye mo because won say obi be yawa if yare last time be so be say ohia ene yare ne na ye ya ohia ne yare ne ya yare ya pa intimen twen week na aso yambo mo de yanko ye doctor yanko ye hospitals yanko ye clinic but baby am kan fam bio Edu Herbal Hospital o hwe ya yo mankasim Befikum Central Region
on the headquarters no saa so na nkran no ba odoko official town bo Edu Herbal Hospital yare bibia o de bebia no ye ba hwam oba mankasima on ye was special wards on ye were female wards ye were male wards ye were private ward and ye be like privacy and ye cause bibia person ye cause bi na dia and say one question we there we show black come because sometimes we be wanna say call hospital say na say me come je me to ha he fan me dan wan e be hwe me how the Edu Herbal no menjon kwa idea is ojo say one ka say nya jiri say oba benya wire sa yankopon e fa Dr. Edu Mohammed na ordinary aka na which mean when you wire sa yemre SM nso SM bitters say de bia ye ka bitters a na nkofo adwan ye say ensa ye ka bitters a this only we are bitters inside the enim only bitters inside the enim not even 0.5 the way say be cancer e be djuma papa hwe eye djuma ebisi wase na do waste be ye djuma pa na waste be also the waste pain we na define pains no ho because it na say ye koto ye koba na ade bo modian for Edu Herbal Hospital e ban sa hwe wife o partner any bechi because them bring chance so aban agent e be pharmacy ne herbal shop any herbal shop bia any pharmaceutical shop bia any chemical license shop bia what mean bia cross board my number no 0243 9893 68 yeah 0243 9893 68 and then no my DD ejuma sa so person Fred Dr. Edu Mohammed nankasa and then 0558 37 95 45 0558 37 95 45 Fred Dr. Edu anytime we Fred Dr. Bia we saban ka we kai sanka Friday say na make kan ya ejuma ya bre na nka nkofo atolan ko Edu Herbal Hospital isan se enkwa esum papa yeda say papa Edu Herbal Hospital and I tell Rex and Canontino SM baby albania binemu mo papa muden no a yenko Edu Herbal Hospital ewo befi krom mankesim ne yenko dia pomuden pa na oche wieye nya brefa ho na kofa bibiduro eye nipadua no ho na na atoata no pa mechia wo na magusu ama wo ya kwa ne abusua ni nyina nso nyame ya adoma na eye no ebeba so eye 28 February 2025 nyame de cheyen ya ho na ebeba so nti ne nyina se de yekoka no ho no ye 40 days no edu ho no ma ewrade de cheya 2025 28 February yakoka na atoata ho na wakra nenna kra na kompu Ghana ena egusu asamen kaimo se ena Friday yey kamera ye fi Black Friday koso den wo kompu Ghana titumi kasisi na product bia wonim se yeton wo kompu Ghana no ya tetetete so ena say Black Friday idie umpewe na upedie se Samsung, LG, TCL, HP, Nesco, Dell, Tecno, Infinix, Itel ni nyina yeton bi wo kompu Ghana ya tete so Black Friday sa wonko onto bi mu da me mato bi mu da ntin minim de meka wakona ne ma atetete so na wuti bi se ade a wuti 1000 wo na wuti 800 ese 200 free so wobeti me asa ade ato ade foforo so ati ase nti kompu Ghana twumika se sie na onso so call opportunity ni laptop na wo pe TV, mobile phones, fridge, freezers, home theaters nom ani ade ni nyina ebi wo kompu Ghana na de ani kakura wo mo promo no mo se e free ya sha said that December na ebewie sa promotion discount ye ekoswe na wo ho na wo to ade na so bia na wonamu a na obi atapel na obisa o question ba ku mi question ani akire e wodan ni mu a utwa from 2000 Ghana cedi wanya na wo ko nja say ade no kwa wanto ya say asesa ni na ekofie nti kompu Ghana fresh 0302 752020 0302 752020 na wone ye kompu Ghana for any enkomo nti one branches ni nyina no ye adwuma wo ho 16 branches ye adwuma sanso na akọ sprinters so any East Legon so a ye adwuma wo ho kompu Ghana na make come for the amount eno no ye wa abusian ya won so di won birthday na ye nua baba call Mrs Gloria Salom Agbo ene your birthday happy birthday enkomo Gloria Salom Agbo onyame nhyira onyame ne okese ozi so be kese
Former President His Excellency John Dramani Mahama, happy birthday. Onyame nhyira wo. Onyame nye okese. Omo asumfra Adom nkwa Adom 66th birthday. Awurade nhyira papa. Yankwamra na yemfa ho sepenso ento aso.